amakhosi ayathi mayememekile amemeka ayethi mayeza ephakameni ayiphathelwa ihlalo amakhosi kade ehlala ehlalweni bagcwele ayazi abaziyo kuyangijabulisa kakhulu ukubona amakhosi ithi inkosi ngolunye usuku nithokoziswa yini uma niza la nishiya amakhosi ngemuva kwakumbuzo lo ngeke wazi ukuthi ungawuphendula uthini kodwa yakuyabuza kwakungoba isihluphekela ukuthi akukapheleli mayengakafika amakhosi la kulobo buNazaretha amakhosi ayathi mayememekile amemeka ayethi mayeza ephakameni ayiphathelwa ihlalo amakhosi kade ehlala ehlalweni bagcwele ayazi abaziyo sithwalwe isihlalo impela siyofika sibekwe lapha ihlala inkosi kodwa inkosi yasemzimoya inkosi yasemachunwini yiyo eyahlala kafishane yayiphathelwa uChocho lokaSwidi isihlalo sakhe yafika intsha ishwile impithe ekhanda njobe ihambe nje ikhanda selicwebezela linje sayibona bagcwele yakhuluma naye wayiphatha isihlalo wakhathi akungifanele ukuthi ngakhathelana nokuhlala noNkulunkulu esihlalweni thatha nasi isicephu sami wabe sephatha isicephu uChocho eyosendlalela inkosi wonke amakhosi afika sekufanele ukuthi ayahlala phansi kodwa inkosi yasemachunwini eyaqala ukubona lokho siyabonga abagcwele siyajabula kakhulu ngamakhosi